Charles Bukowski. Faktotum. Prvo poglavlje. Stigao sam u New Orleans po kiši u 5 sati popodne. Sjedio sam neko vrijeme na autobusnom kolodvoru, ali su mi ljudi toliko išli na živce da sam uzeo svoj kofer, izašao na kišu i pošao na sunce po gradu. Nisam znao gdje se nalaze kuće u kojima se izdaju namještene sobe, gdje je sirotinjska četvrt. Imao sam kartonski kofer koji se raspadao. Nekoć je bio crn, ali se boja oljuštila i ispod nje se ukazao žuti karton. Pokušao sam riješiti problem tako što sam ugoljeni karton premazao crnom pastom za cipele. Dok sam hodao po kiši, pasta na koferu počela se topiti. Nisam ni primijetio da sam zamazao obje nogavice, prebacujući kofer iz ruke u ruku. Bio sam u nepoznatom gradu. Možda će mi se posrećiti. Prestala je kiša i izašlo sunce. Našao sam se u crnačkoj četvrti. Išao sam s noge na nogu. Hej, bijela sirotinjo! Spustio sam kofer na pločnik. Vesela mulatkinja sjedila je na stubama ispred kuće i mahala nogama. Dobro izgledala, nema šta. Zdravo, bijela sirotinjo! Šutio sam. Samo sam stajao i gledao je. Bijela sirotinjo, kako bi bilo da se poševimo? Nasmijala mi se. Visoko je prekrižila noge u zraku i zamahala njima. Imala je lijepe noge, visoke štikle, mahala je nogama i smijala se. Podigao sam kofer i pošao stazom prema njoj. U to sam opazio kako se s lijeva na prozoru jedva primjetno pomaknuo zastor. Ugledam lice nekog crnca. Izgledao kao boksač Jersey Joe Walcott. Uzmaknem stazom na pločnik. Dok sam odlazio dalje, pratio me njen smijeh. Drugo poglavlje. Bio sam u sobi na prvom katu, preko puta jednog kafića. Kafić se zvao Gangplank Cafe. Iz svoje sobe vidio sam kroz otvorena vrata kafića njegovu unutrašnjost. U kafiću je bilo nekih grubijanskih faca, nekih zanimljivih faca. Noću sam ostajao u sobi, pio vino i promatrao face u kafiću, dok sam još imao nešto novaca. Po danu sam polako i dugo šetao. Satima sam sjedio i buljio u golubove. Klopao sam samo jednom dnevno da mi novac dotekne što dulje. Našao sam nekakvi prljavi birsuz s prljavim gazdom, ali se kod njega mogao dobiti obilan doručak, palačinke, zobena kaša i kobasica za malo novca. Treće poglavlje. Jednog sam dana izašao kao i obično da se prošetam. Bio sam raspoložen i opušten. Sunce je bilo baš kako treba. Blago. U zraku je vladao Božji mir. Dok sam se približavao sredini uličnog bloka, opazio sam nekog čovjeka kako stoji na pragu nekakve radnje. Prošao sam pokraj njega. Hej, momče! Zastanem i okrenem se. Tražiš li posao? Vratim se do njega. Preko njegova ramena pogledam u veliku mračnu prostoriju. U njoj je bio dugačak stol za kojim su s obje strane stajali muškarci i žene. U rukama su držali batiće kojima su udarali po nečem ispred sebe. U polumraku učinilo mi se da udaraju po školjkama. Osjetio sam miris školjki. Okrenem se i produžim dalje. Sjetio sam se kako se otac svake večeri vraćao kući i pričao majci o poslu. Počeo bi pričati čim bi ušao na vrata, nastavio bi za večerom i završio u spavačoj sobi. U 8 sati podarao bi se, gasi svjetlo, da bi se mogao odmoriti i prikupiti snagu za sutrašnji rad. Ni o čemu drugom nije znao pričati.
Na uglu me opet zaustavi jedan čovjek. Čuj, prijatelju, obrati mi se. Da, odazovem se. Čuj, ja sam veteran iz Prvog svjetskog rata. Ja sam bio stavio život na kocku za ovu zemlju, ali me nitko neće zaposliti, nitko mi neće dati posao. Baš njih briga što sam ja radio. Gladan sam, daj mi nešto. I ja sam nezaposlen. Nezaposlen? Da. I produžim dalje. Prijeđem na drugu stranu ulice. Lažeš, dovikne Čovo za mnom. Zaposlen si, imaš posao. Nekoliko dana kasnije tražio sam posao. 4. poglavlje. Čovjek za pisaćim stolom nosio je aparat za nagluhe. Žica mu se spuštala niz obraz i nestajala u košulji u kojoj mi je bila sakrivena baterija. Soba je bila mračna i udobna. Čovo je imao na sebi iznošeno smeđe odijelo, zgužvanu bijelu košulju i kravatu otrcanu na rubovima. Zvao se Heathercliff. Pročitao sam oglas u novinama, a ovo mjesto nije bilo daleko od moga stana. Traži se ambiciozan mladić okrenut budućnosti. Može i bez radnog iskustva. Početak u ekspeditu, mogućnost napredovanja. Čekao sam pred vratima sa 5-6 mladića koji su svi nastojali djelovati ambiciozno. Ispunili smo bili formulare i sad smo čekali. Ja sam bio posljednji na redu. Gospodine Činanski, zašto ste napustili posao u željezničkoj radionici? Zato što u željezničkoj ne vidim nikakve budućnosti. Ali željezničari imaju dobar sindikat, zdravstvenu zaštitu i solidne mirovine. U mojim godinama mirovina čovjeku izgleda skoro suvišna. A zašto ste došli u New Orleans? U Los Angelesu imao sam previše prijatelja koji su me ometali u pravljanju poslovne karijere. Htio sam otići nekamo gdje ću se moći nesmetano posvetiti poslu. Otkud možemo biti sigurni da ćete kod nas ostati dulje vrijeme? Možda i neću ostati. Zašto ne? U vašem oglasu stoji da ambicioznog čovjeka kod vas čeka budućnost. Ako vidim da za mene ovdje nema budućnosti, onda ću otići. A zašto ste niste obrijali? Da niste možda izgubili okladu? Još nisam. Još niste? Nisam. Okladio sam se sa svojim gazdom da ću i ovako neobrija naći posao u roku od 1 dana. Dobro, obavijestit ćemo vas jeste li primljeni. Ali ja nemam telefona. Ništa za to, gospodine Činanski. Vratio sam se u svoju sobu. Zaputio sam se prljavim hodnikom u kupaonicu i okupao se u toploj kupelji. Zatim sam se obukao, izašao i kupio bocu vina. Opet sam se vratio u sobu, sjeo kraj prozora i promatrao ljude u kafiću preko puta i prolaznike. Polagano sam pijuckao i ponovno počeo razmišljati o tome da nabavim revolver i da na brzinu svršim sa sobom, bez mnogo razmišljanja i pričanja. Pitanje petlje. Nisam bio načisto da li je imam. Popio sam vino, legao i zaspao. Oko 4 sata popodne probudilo me kucanje na vratima. Bio je tu kurir brzojavne agencije Western Union. Otvorio sam brzojavku. Gospodin Henry Činanski, dođite na posao ujutro u 8 sati Heathercliff Company. 5. poglavlje. Bila je to firma za distribuciju časopisa. Stajali smo za stolom za pakiranje i provjeravali narudžbe. Slažili se količina s brojem navedenim u fakturi. Pošto bismo potpisali fakturu, spakirali bismo robu za otpremu izvan grada ili bismo stavili časopise na stranu da ih razvezu kombijem po gradu. Rad je bio lak i dosadan, ali su radnici bili neprestano nekako usplahireni. Bili su zabrinuti za svoje namještanje. Bilo nas je više mladih muškaraca i žena i činilo se da uopće nemamo predradnika. Nakon nekoliko sati izbila je prepirka između 2 žene.
nešto oko časopisa. Pakirali smo stripove i s druge strane stola nešto se poremetilo. Žene su se u toku prepirke razgoropadile. Slušajte, rekoh im, ove knjižice nisu vrijedne ni da ih čovjek čita, a kamoli da se zbog njih svađa. Dobro, odvrati mi jedna od njih. Znamo mi da ti misliš kako ovaj posao nije dostojan tebe. Nije dostojan mene? Da, tako se držiš. Misliš da mi to nismo primijetili? Tada sam tek naučio da nije dovoljno samo raditi svoj posao, nego da te posao mora i zanimati. Što više, da moraš biti njime oduševljen. Radio sam tamo 3-4 dana, a onda smo u petak dobili plaću prema broju radnih sati. Dali su nam žute kuverte sa zelenim novčanicama i kovanicama izbrojanim točno na cent. Nisu to bili čekovi, nego živa lova. Pred sam kraj radnog vremena vratio se nešto ranije vozač kombija. Sjeo na hrpu časopisa i pripalio cigaretu. Aha, Harry, rekao jednom radniku. Danas sam dobio povišicu. Dobio sam povišicu od $2. Na putu kući kupio sam bocu vina, otišao u svoju sobu, malo popio, sišao u prizemlje i nazvao svoju firmu. Telefon je dugo zvonio. Napokon se javio gospodin Heathercliff. Još je bio tamo. Gospodin Heathercliff. Da? Ovdje Činanski. Izvolite, gospodine Činanski. Molim vas da mi povisite plaću za $2. Što? Dobro ste čuli. Vozač kombi je dobio danas povišicu. Ali on je kod nas već 2 godine. Meni je povišica prijeko potrebna. Mi vas plaćamo $17 na tjedan, a vi tražite 19. Tako je. Hoćete li mi dati povišicu ili nećete? Jednostavno ne možemo. Onda ja dajem otkaz. I objesim slušalicu. 6. poglavlje. U ponedjeljak sam bio mamuran. Obrijao sam se i otišao na adresu objavljenu u oglasu. Sjeo sam sučelice uredniku, čovjeku u košulji s dubokim podočnjacima. U prostoriji je bilo prohladno i mračno. Bila je to slagarna jednog od 2 dnevnika u gradu, onog manjeg. Ljudi su sjedili za stolovima u svjetiljke za čitanje i radili. $12 tjedno, rekao je čovo. Dobro, rekao sam. Radio sam s malim debeljikom, čija je trbušina djelovala nezdravo. Nosio je staromodni džepni sat, na zlatnom lančiću prsluk i zeleno sjenilo nad očima, imao je debele usne i tamnoputo mesnato lice. Crte lica nisu mu bile zanimljive niti markantne. Lice mu izgledalo kao da je nekoliko puta presavijeno, pa izravnato, poput komada kartona. Nosio je četvrtaste cipele i žvakao duhan, pa ga ispljuvavao u pljuvačnicu do svojih nogu. Gospodin Belger je uložio mnogo truda da podigne ove novine na noge, rekao je onom neispavanom tipu. Duša od čovjeka, bili smo već na rubu bankrota kad je on došao. Pozorno me pogleda. Ovo je posao za studenta. Prokleti žabac, pomislio sam, pravi pravcati žabac. Hoću reći da ovaj posao obično daju studentima, ponovio je. Student može učiti dok čeka nalog. Jeste li vi student? Nisam. Ovaj posao obično obavljaju studenti. Vratio sam se u svoju prostoriju i sjeo. Prostorija je bila ispunjena beskrajnim redovima metalnih ladica u kojima su se nalazili klišeji na cinku što su već bili upotrebljeni za oglase. Mnogi su od tih klišeja bezbroj puta upotrebljeni. Bilo je mnogo unaprijed složenih tekstova, imena stalnih mušterija i logotipa. Kad bi se debeljko proderao, Činanski, ja bih odjurio do njega da čujem koji oglas ili kakva slova treba. Često bi me poslao konkurentskoj novinskoj kući da posudim od njih slova. I oni su od nas posuđivali.
Bila je to lijepa šetnja, a usput sam otkrio u jednoj uličici bircuz u kojem je čaša piva stajala svega 10 centa. Debeljko me nije često zvao, pa sam se sve više zadržavao u bircuzu i pijuckao jeftino pivo. Debeljko je primijetio da me sve češće nema na radnom mjestu. Isprva me samo poprijeko gledao, a onda me jednog dana upitao: "Gdje si bio?" "Vani, na pivu." "Ovo je posao za studenta." "Ja nisam student." "A onda te ne trebam. Ja trebam nekoga tko će mi stalno biti pri ruci." Debeljko me odveo do Belgera, koji izgleda umoran kao i obično. "Gospodine Belgeru, ovo je posao za studenta. Ovaj nam čovjek nažalost ne odgovara. Mi trebamo studenta." "U redu," reče Belger. Debeljko se odgega. "Koliko smo vam dužni?" upita me Belger. 5 dana. "Dobro, odnesite ovu cedulju na blagajnu." "Čujte, Belgeru, ova je stara pizda odvratna." Belger uzdahnuo. "Bože moj, zar mislite da ja to ne znam?" Odem na blagajnu. 7. poglavlje. Još smo bili u Luizijani. Pred nama je bila duga vožnja kroz Teksas. Dali su nam konzerve, ali bez otvarača. Ja sam svoje konzerve bio poslagao na pod i izvalio se na drvenu klupu. Ostali su se okupili u prednjem dijelu vagona, zajedno su sjedili, razgovarali i smijali se. Sklopio sam oči. Nakon 10 minuta osjetio sam kako se kroz pukotine na mojoj klupi diže prašina. Bila je to neka prastara prašina, prašina iz ljesa, zaudarala je po smrti, po nečem odavno mrtvom. Ulazila mi je u nosnice, hvatala se za obrve, nastojala mi prodrijeti u usta. Zatim sam čuo kako netko teško diše. Kroz pukotine sam spazio čovjeka kako čuči iza klupe i puša mi prašinu u lice. Sjeo sam. Čovjek se izvukao ispod klupe i odjurio u prednji dio vagona. Obrisao sam lice i zagledao se u njega. Nisam vjerovao svojim očima. "Ako dođe ovamo, morate me, momci, braniti." Čuo sam ga kako govore. "Obećajte mi da ćete me braniti." Svi su se zapilili u mene. Ponovno sam se izvalio na klupu. Čuo sam ih kako govore. Što je tom tipu? Što on misli tko je on? Ni s kim ne razgovara. Stalno je samo tamo otraga. Kad dođemo van na prugu, onda ćemo ga udesiti, đubre jedno. "Misliš, Paul, da ćeš moći s njim izaći na kraj? Meni se čini da je čaknut. Ako ja ne budem mogao izaći s njim na kraj, netko će već moći. Ješće on govna prije nego što se nada." Nakon nekog vremena otišao sam u prednji dio vagona da se napijem vode. Dok sam prolazio pokraj njih, šutjeli su. Nijemo su me promatrali dok sam pio vodu iz čaše. Zatim, kad sam se okrenuo i pošao natrag do svog mjesta, ponovno su progovorili. Vlak se često zaustavljao i po danu i po noći. Na svakoj stanici na kojoj je bilo malo zelenila i blizu koje se nalazio kakav gradić, jedan ili dvojica naših iskočili bi iz vlaka. "Hej, kuda su nestali Collins i Martinez?" Predradnik bi izvukao iz džepa notes i precrtao njihova imena s popisa. Zatim bi prišao meni. "Kako se zoveš?" "Činanski." "Ostaješ s nama?" "Da, meni je stalo do tog posla." "U redu." I čovjek bi otišao dalje. U El Pasu došao je predradnik da nam kaže da ćemo ovdje presjedati. Dao nam je bon za jedan obrok u obližnjoj gostionici i bon za noćenje u hotelu. Ujedno nam je izdao upute kako ćemo se, kada i gdje ukrcati u vlak koji prolazi kroz El Paso prije podne. Čekao sam ispred gostionice dok su ljudi jeli, a kad su izašli čačkajući zube i razgovarajući, ušao sam i ja da večeram. "Ali ćemo isprašti tur tom kučkinom skinu. Boga mu, što mrzim tog odurnog gada." Ušao sam i naručio hamburger s lukom i grahom. Nije bilo maslaca za kruh, ali je kava bila dobra. Kad sam izašao, nije ih više bilo. Neki skitnica dolazio mi je u susret. Dao sam mu svoj bon za noćenje u hotelu. Te sam noći spavao u parku.
Činilo mi se da će tako biti sigurnije. Bio sam umoran i nije mi ni najmanje smetala tvrda klupa u parku. Ubrzo sam zaspao. Nakon nekog vremena probudilo me nešto kao urlik. Nisam imao pojma da aligatori urliču. Zapravo je to, da budem precizniji, bila mješavina urlika, uzrujanog dahtanja i pištanja. Čuo sam i škljocanje čeljustima. Pijan mornar stajao je usred jezerca i držao aligatora za rep. Životinja se izvijala i nastojala dohvatiti mornara, ali nije u tome uspijevala. Ralje su joj bile jezovite, ali vrlo spore i nekoordinirane u pokretima. Drugi mornar stajao je u blizini s djevojkom, gledao ga i smijao se. Zatim je ovaj potonji poljubio djevojku i otišao s njom, ostavivši druga da se bori s aligatorom. Drugi put me probudilo sunce. Košulja mi je bila vrela, samo što me nije pekla. Mornara više nije bilo, ni aligatora. Na klupi istočno od mene sjedili su jedna djevojka i dva mladića. Bilo je očito da su i oni tu noć prespavali u parku. Jedan od mladića ustane. Miki, dobaci mu djevojka. Digo ti se. Nasmijali su se. Koliko još imamo love? Pretražili su svoje džepove. Imali su još 10 centa. Pa što ćemo sada? Ne znam, hajde da prošetamo. Gledao sam za njima kako odlaze iz parka u grad. 8. poglavlje. Kad se vlak zaustavi u Los Angelesu, rečeno nam je da ćemo se tu zadržati 2-3 dana. Opet su nam dali bonove za jelo i noćenje. Svoje bonove za noćenje dao sam prvom skitnici na koga sam naišao. Dok sam tražio gostionicu u kojoj ću iskoristiti bonove za jelo, sustigao sam dvojicu suputnika iz vlaka. Ubrzao sam korak da im se pridružim. Kako ste, dečki? Upitao sam ih. Pa dobro, sve je u redu. Jeste li sigurni? Nemate nikakvih problema? Nemamo, sve je u redu. Opet sam ubrzao korake i prije njih ušao u gostionicu. U njoj je bilo piva, pa sam zamijenio bonove za pivo. Bila je tu cijela naša družina iz vlaka. Pošto sam iskoristio bonove, ostalo mi je taman toliko sitniša da se tramvajem odvezem do roditeljske kuće. 9. poglavlje. Kad mi otvorila vrata, majka je vrisnula. Sine, jesi li to ti, sine? Pospan sam. Tvoja te soba uvijek čeka. Otišao sam u svoju sobu, svukao se i legao u krevet. Oko 6 sati popodne probudila me majka. Tata je došao kući. Ustao sam i počeo se oblačiti. Kad sam ušao u sobu, večera je bila na stolu. Moj otac bio krupan čovjek, viši od mene, imao je smeđe oči, a ja imam zelene. Nos mu je bio prevelik i uši su mu stršile, baš kao da su mu htjele skočiti iz glave. Slušaj, ako ostaješ kod nas, plaćat ćeš nam sobu i koštu plus pranje vešta. Kad nađeš posao, odbijat ćemo ti od plaće koliko nam budeš dugovao dok ne isplatiš sav dug. Jeli smo bez riječi. 10. poglavlje. Majka je upravo bila našla posao. Sutra je trebala nastupiti. Tako sam ostao sam u kući. Nakon doručka i nakon što su mi roditelji otišli na posao, svukao sam se i ponovno legao. Onanirao sam, a onda sam u jednoj staroj školskoj bilježnici sastavljao red letenja aviona što su letjeli iznad naše kuće. Ukrasio sam red letenja s nekoliko zgodnih opscenih crteža. Znao sam da će mi otac skupo zaračunati sobu, koštu i pranje rublja i da nikako neće propustiti da navede moje ime u poreznoj prijavi radi olakšice, ali nekako nisam imao volje tražiti posao. Dok sam se tako izležavao, obuzelo me neko čudno osjećanje u glavi, kao da mi je glava od pamuka ili kao da je mali balon ispunjen zrakom. Upravo sam osjećao prostor u glavi. To nikako nisam mogao shvatiti. Ubrzo sam se prestao čuditi. Nije mi bilo zlo, ništa me nije boljelo. Slušao sam simfonijsku glazbu i pušio
očeve cigarete. Ustao sam i otišao u prednju sobu. U kući preko puta stanovala je jedna mlada žena. Na sebi imala kratku haljinu pripijenu uz tijelo. Sjedila je na ulaznim stubama kuće točno preko puta. Vidio sam lijepo sve ispod haljine. Promatrao sam iza zastora na prozoru, gledao je pod suknju. Uzbudio sam se. Na kraju sam ponovno onanirao. Okupao sam se i obukao, pa sam opet sjeo i pušio cigarete. Oko 5 sati izašao sam iz kuće i otišao u dugu šetnju. Šetao sam gotovo sat vremena. Kad sam se vratio, starci su već bili kod kuće. Večera samo što nije bila gotova. Otišao sam u svoju sobu i čekao da me pozovu. Pozvali su me. Pošao sam na večeru. E pa, jesi li našao posao? Upita me otac. Nisam. Slušaj, svatko tko traži posao, može ga i naći. Možda. Ja jedva mogu povjerovati da si ti zaista moj sin. Nemaš nikakvih ambicija, ne pokazuješ nikakve inicijative. Kako ćeš do vraga proći u ovom svijetu? Pošto je ubacio nekoliko zrna graška u usta, ponovno je progovorio. Otkud ovdje ovaj dim od cigareta? Fuj! Morao sam otvoriti sve prozore. Zrak se plavio od dima. 11. poglavlje. Sutradan, kad su otišli, ponovno sam legao u krevet. Zatim sam ustao, otišao u prednju sobu i zavirio iza zavjese. Mlada kućanica opet je sjedila na ulaznim stubama preko puta. Imala na sebi drugu, još prevlačniju haljinu. Dugo sam je promatrao. Zatim sam onanirao polagano na tenane. Okupao sam se i obukao. U kuhinji sam našao nekoliko praznih boca i podigao za njih kauciju u trgovini mješovitom robom. U obližnjoj aveniji naišao sam na jedan bar, ušao i naručio čašu piva. Bilo je tu mnogo pijanaca koji su slušali jukebox, bučno razgovarali i smijali se. Od vremena do vremena pojavila bi se predamnom nova čaša piva. Netko me častio. Popio sam. Počeo sam razgovarati s ljudima. Onda sam pogledao van. Bila je večer, hvatao se mračak. Čaše piva i dalje su stizale. Debela žena, vlasnica bara i njezin frajer bili su prijazni sa mnom. Jednom sam izašao da se s nekim potučem. Bila je to slaba tučnjava. Obojica smo bili odveć pijani, a na asfaltu parkirališta bilo je mnogo rupa koje su otežavale rad nogu. Odustali smo od makljaže. Probudio sam se mnogo kasnije u crvenom tapeciranom separeu iza šanka. Ustao sam i pogledao oko sebe. Svi su se bili razišli. Sat je pokazivao 3:15. Pokušao sam otvoriti vrata, bila su zaključana. Otišao sam za šank i uzeo bocu piva, otvorio i sjeo. Onda sam otišao po cigaru i vrećicu čipsa. Popio sam pivo, ustao i pronašao bocu vodke i bocu viskija, te ponovno sjeo. Miješao sam ih sa sodom, pušio cigare i klopao sušenu govedinu, čips i tvrdo kuhana jaja. Tako sam mezetio do 5 sati. Tada sam očistio šank, sve lijepo pospremio, otišao do vrata i otključao ih. Čim sam izašao, ugledao sam policijska patrolna kola kako mi se primiču. Čim sam pošao na jednu stranu, kola su polako krenula za mnom. Na uglu su se policajci zaustavili pokraj mene, a jedan je od njih proturio glavu kroz prozor. Hej, momče! Uperili su mi baterijske lampe u lice. Što to radiš? Idem kući. Stanuješ tu negdje? Da. Gdje? U Longwoodovoj aveniji 2122. Što se radi u onom bifeu? Ja sam čistač. A tko je vlasnik tog bifea? Jedna gospođa koja se zove Jewel. Hajde, upadaj. Ušao sam u kola. Pokaži nam gdje stanuješ. Dovezli su me kući. A sad izađi i pozvoni na vrata. Prišao sam kući, popeo se uz ulazne stube i pozvonio na vratima. Nitko se nije javljao. Ponovno sam pozvonio više puta.
Napokon su se vrata otvorila. Moj otac u pidžami i majka u spavačici stajali su na vratima. Ti si pijan, proderao se otac. Jesam. Otkud ti novci za piće? Znam da nemaš novaca. Naći ću ja posao, ne boj se. Ti si pijan, sin mi je pijanica, sin mi je prokleta pijanica i ništarija. Kosa mu je bila nakostriješena na sve strane, obrve uzvijene, lice podbuhlo i zažareno od spavanja. Govoriš kao da sam nekog ubio. To je skoro isto. Ma, idi k vragu. Iznenada sam povratio na njihov persijski čilim drvo života. Majka je vrisnula, otac je nasrnuo na mene. Znaš li ti što mi radimo sa psom kad se posere na tepih? Znam. Zgrabi me za šiju i pritisne dolje sileći me da se presamitim. Htio da me baci na koljena. Pokazat ću ja tebi. Nemoj. Malo mi je nedostajalo da mi zarije lice u bljuvotinu. Sad ću ti ja pokazat što mi radimo sa psima. Pridigao sam se spoda i udario ga šakom. Bio je to dobro odmjeren udarac. Odglavinjao je preko cijele sobe i svalio se na kauč. Pojurio sam za njim. Diži se. Ostajao je sjediti. Čuo sam majku kako zapomaže. Digao si ruku na oca! Digao si ruku na oca! Digao si ruku na oca! Vrišteći ogrebla me noktima po jednoj strani lica. Diži se, govorio sam ocu. Digao si ruku na oca! Ponovno me ogrebla. Krenuo sam se k njoj. Ogrebla me i po drugoj strani lica. Krv mi je curila niz vrat, močila mi košulju, hlače, cipele, kapala na tepih, spustila je ruke i zapilila se u mene. Jesi li gotova? Nije mi odgovorila. Otišao sam u svoju sobu, misleći kako će stvarno biti najbolje da potražem neki posao. 12. poglavlje. Sutradan ujutro ostao sam u svojoj sobi dok oni nisu otišli. Tad sam uzeo novine i potražio mali oglasnik. Boljele su me ogrebotine na licu i bilo mi je mučno. Zaokružio sam nekoliko oglasa, obrijao se kako sam najbolje znao i umio, popio 2-3 aspirina, obukao se i otišao pješice do bulevara. Podigao sam palac uvis. Automobili su prolazili. Onda se jedan zaustavio. Upao sam u njega. Hank! Uskliknuo je moj stari prijatelj, Timmy Hunter. Neko smo vrijeme zajedno studirali na City College u Los Angelesu. Što radiš, Hank? Tražim posao. Ja upravo idem na Southern Call. Što ti je to na licu? Ogrebotine ženskih noktiju. Ma nemoj. Aha, Timmy. Morao bih podhitno nešto popiti. Timmy je zaustavio kola pred prvim bifeom. Kad smo ušli, naručio je 2 boce piva. Kakav posao tražiš? Pa svejedno. Radnik u skladištu, ekspeditu, čistač. Čuj, ja imam nešto love kod kuće i znam za jedan zgodan bircuz Inglewoodu. Mogli bismo tamo otići. Timmy je živio s majkom. Otišli smo do njega. Njegova je stara podigla pogled s novina i rekla mi. Hank, nemoj da mi opet opiješ Timija. Kako ste, gospođo Hunter? Kad ste prošli put ti i Timmy izašli zajedno, obojica ste završili u zatvoru. Timmy je ostavio knjige u svojoj sobi i vratio se. Hajdemo, rekao je. Lokal, uređen na havajski način, bio je pun gostiju. Jedan je čovjek govorio na telefon. Morate naći nekoga da dođe po kamion. Ja sam previše pijan za vožnju. Da, znam da sam izgubio ovaj jebeni posao, samo pošaljite nekoga po kamion. Timmy je plaćao, obojica smo pili. Razgovor s njim bio je u redu. Neka mlada plavuša zirkala je na mene i pokazivala mi noge. Timmy je pričao kao navijen. Pričao o City College-u, kako smo u svojim odmarićima držali boce vina, o Popofu i njegovim drvenim pištoljima, o Popofu i njegovim pravim pištoljima, o tome kako smo probušili dno čamca u parku Westlake i potopili ga, o tome kako su studenti stupili u štrajk u gimnastičkoj dvorani. Piće je i dalje stizalo. Ona mlada plavuša otišla je s nekim frajerom. Džuboks je treštao. Timmy je i dalje pričao. Smrkavalo se.
Nisu nam više htjeli točiti piće, pa smo izašli da potražimo neki drugi lokal. Bilo je 10 sati navečer. Jedva smo se držali na nogama, ulica je bila puna automobila. Čuj ti mi, hajde da se odmorimo. U tom trenutku spazio sam mrtvačnicu nalik na palaču u kolonijalnom stilu, osvijetljenu reflektorima sa širokim bijelim stubama što su vodile do trijema. Timi i ja smo se popeli do polovice stuba. Tu sam pomno položio Timija na jednu stubu. Izravnao sam mu noge i lijepo ispružio ruke uz bokove. Zatim sam se ja opružio u sličnom položaju na stubi ispod njega.